ya gore shoota music video artist engwe le ngwe e nya go shoota music video dimano teng angere straight so bon ne hona le artist engwe ya stress a ke robale ya Mama Skral ba re ke Snokonoko wa mona Snokonoko Snooki wa mona Snooki famous byang bana le Snooki wa mona famous byang mo gotle mo Joburg Durban kae ne so batho itse re ke warisa keng Snokonoko ana music video right it makes sense Snokonoko ana music video ene ke big artist manager ka mas no akinya ko itse gore o manager ke mang but whoever a mo manager nana ke khopela batho ba Mama Skral ne re thuse Snokonoko re mirele music video ne and then Jakalas YM o teng o shoota di music video so how about rena re le setšhaba re thusane go re irele Snokonoko music video because of now Snokonoko wa trenda wa opela but aba mmone gape Snokonoko a ba mmone re no butlwa dipina ya hae motho a ira video ya hae go tshwana le engwe ya trend no ya hae ya ke lorile chelete but a re mmone bila ya ke rona ba Maskral tshwantse re bla ha o ka lebella Maskral bila ba tlo ba itumega lo tse snacks wa bo so bo seno ke bona ba lo re at least ba re beile mo spotlighteng mo nakong ya so rena so rona so ya tamkhobia ya like it Snoki ya re ka mzama ba mkrela di music video nna mara ke lape or ba bolele le wena and then ho bolediwe ka fee e wena tlebe mo inyaka and then if wa khonala re fiwa account number and then re latlhele ka mo wena ka mo chelete and then wena o shoot Snokonoko music video wa Snokonoko o or lese wena whoever wa khona go shoota di music video a shootele a irele Snokonoko music video wa ntlhalwa ene le majita a Mama Skral ne ba ile ba khona o thusa di teng di artist tse big DJ ka ruteng wa ntlhalwa le yena re ka mokhopela se le motho a Mama Skral a thuse Snokonoko ka re ke motho a Mama Skral le or mesh wa di drags o teng a thuse Snokonoko Dr Malinga o teng wa ntlhalwa mo a sta wa tsa gore re mang o beto re byang rena re irela artist ya rona Snokonoko a kre music video ke request nna ke ikhopelang or if bapallo lena setšhaba sa Mama Skral a re ireng gore re kopantsheng tšhelete and then re romelleng Jakalas YM Studios